Izgubljeni korisnički podaci i kašnjenje zbog slabe i spore konekcije mnogim kompanijama prave troškove u novcu i vremenu, a sve to negativno utiče na imidž kompanije. Poslovanje postaje sve zahtjevnije, pa pouzdanost, stabilnost, efikasnost i mobilnost čine jednu mrežu moćnom i iznad svega sigurno za svakodnevni posao. Samim tim, neprekidna komunikacija i sigurni protok podataka između različitih lokacija imaju ključnu ulogu. Integrinet iz Integris portfolija Crnogorskog Telekoma je skup rešenja koji daju odgovor upravo na ove izazove. Integrinet su managed service mrežna rešenja bazirana na IP, MPLS mreži i tehnologiji Crnogorskog Telekoma. Tri ključna elementa Integrineta su kompletni dizajn rešenja, implementacija i održavanje uz garantovani nivo kvaliteta servisa, poznatiji kao SLA. Ovo podrazumijeva obezbeđivanje konektivnosti, odnosno pristupnog linka do svih lokacija jedne kompanije. Zatim umrežavanje svih lokacija u jedinstvenu mrežu, odnosno kreiranje VPN-a, na primjer za ekspoziture, manja zastupništva, pa čak i dostupnost preko naprednih mobilnih uređaja. Također, omogućen je ekstranet za povezivanje sa potencijalnim partnerima, saradnicima ili relevantnim institucijama. Integrinet rešenje podrazumijeva fleksibilan bandwidth koji korisniku omogućava prevenciju zagušenja linkova, to jest neometan protok podataka u svakom trenutku. Implementacija backup linkova preko optičke, bakarne ili 3G mobilne mreže pruža još veću sigurnost i dostupnost servisa. IP MPLS mreža omogućava implementaciju naprednih quality of service mehanizama, čime se daje prioritet željenom saobraćaju, kao što su voice, video i critical data aplikacije. U okviru kompletnog Integrinet rešenja korisniku se isporučuje visoko kvalitetna oprema. Za korisnike je zadužen stručni tim u dijelu dizajna i konsultinga, kao u dijelu implementacije i održavanja kompletnog rešenja. Dostupnost servisa se prati u monitoring centru 24 sata na dan, 7 dana u nedjelji, 365 dana u godini. U prilog tome govori i Service Level Agreement koji garantuje kvalitet i dostupnost za kompletno Integrinet rešenje. Ukratko, Integrinet znači sigurnu i brzu razmjenu podataka preko IP VPN mreže uz povoljnost plaćanja putem mjesečne pretplate.